Ediaba DL 106.9 FM. Jumadia ya today din send it that's what Obia. Na ye fiada ye bujaye. Ya juma juada ebenada wukwada ya wada enefie. Kotoni ma bosom ne dato sumienu 150 ane aduonum. Well, today be the second day of the month of May 2025. Ichao emwa kwaba. Ekwanso nkosokra ediaba DL. Wahanisia echiriponkrom. Anapa ye bedi nkomo ya de kanawu bebrew. Ebemu akonya ama wonso waka de ekoso wo mpatamu de ekoso my Ghana mu a wo feel say mpanifo 200 na mo a ebemu my Ghana enya ne ntuma pa afa ne ntuma pa efra tada na pa mi chia mo akwaba efra me Hitman obetumi afra me bra kwabena fa WhatsApp message no fa bra technician on duty ayo wura samo kodwo akwa ekezigibi etachiri ano watoto nyoma kama pa ye di show yi ye di brewo WhatsApp messages and what they for 059340 6565 059340 6565 Lumba in supernatural mineral water what other Roma and another pay yedi bro. Now we're streaming live on Facebook and to walk on your Facebook page in the SWA a DLFM 106.9 live on Facebook into Koho also far comment for to na fe yenjebre and kinkan nyina fama kama pa Facebook a DLFM 106.9 so WhatsApp messages in Fabra 059340 6565. Now on TikTok, I am Mr. Hitman Official on TikTok. Mr. Hitman Official on TikTok. And I pay ending komo kakra. And koma me no wo bono matunidi say if you fell down yesterday, stand up today. If you fell down yesterday, stand up today. Endra na sa wo hwe asia and sorry waka. Sorry pa. Sorry. Se Endra and I will talk for ma and me show unkura say sorry what ebia Endra na nyama bi ekọ down ewo wabraboma and sorry said the ekọ down now you are putting pieces together what can nyama bom na fe was sorry ya wakasa bi ya taika if I fall today I will rise again minim sa chia emuye. So if you fell down yesterday and run a wash ya sia ene adapay me show unkrai say sorry na fe bibia enye kama pa fama. Good morning, welcome on board. And if you that thank God it's Friday's edition of Anidaso Wɔhɔ Obia. Mache DLFM 106.9. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Now still to come on the show. And here the Kana Ubaba. Kana Uba come away. Ya kwaswa magana mwa upensenche ye. Ya kwakoswa. Ya beka. Na for magana fan ntuma pe France. Ko wakrata no boswa beba. Major stories making headlines in the national dailies this morning. But Brasso say wo frɛ. Na fe wo do waseda ba. Na ma wo frɛ ya 059340 6565 059340 6565. Ana fear that. Aye boja Kotonima Bosum that toss me no. One fimping me no. And yet you know. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, madam, about your frosty. Yeah, my dear, you know to say. Namia do me who your pan up a yen and Yankopan say. I want to pay Hitman with the Yankopan. Amen. It's under Yankopan, your father, the Lumba. Only you never see now. The son to us with the Yankopan, DLFM, no more one. That's why I'm reading Yankopan, Simon is in the bush. Oh, yes, Catch me off a cemetery. Mate. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your frosty. I'm rich one because of the door. Rich and a pay and then Yankopan say. I'm not sure that I share some departure. Amen. Amen. Good morning. Hitman. Yes, sir. Good morning. Good morning, no patch of Rosé. Sakana pay and then Yankopase. Yeah, then Yamiasi, and if you are or here, Sufiti, me something, Abisienne, Moja dear Frisane, Initial Case, Edanasi. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch of Rosé. Hitman, but your family to make a separate no time. Liziana pay and then Yankopase. Hitman, no pay any David Bay dream. Ye could have been shire radge. Near Muadian, Shani Dean. If you say, one or the almost 1 year rat being in every. And I send the fire between in us of him. It was yesterday, Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch of Rosé.
But your friend, I'm going to say, do. And a pay and then Yankupon say. The Radia, she's a mother patch, and the DJ Hitman. The Danus a motor bomb, a ban on Wayne, one can the Radia, she's a man or Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. Your pato, your friend Dixon Bada, could you generate drug and Cassifia requesting? And a pay and then Yankupon say. That's in your conya, ma'am. And a pay some of the Chidian Punyan Coupon, but say, yeah, don't bother bad, but that must say. We are sick, Jim, we say, a rather was you, Madana, or Mangana, or Mampen, Nabua Funimina, Madana, and my DFM coffee ball, and my Funina hits a man. If you ever could do some be any my Funina walk out. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. But your friend Ben. Ben Casa free here. The Casafri Tema come to 5. And a pay and then Yankupon say. And a prayer I have the land summer to 1 year to Telemakasi. Amen. Amen. Good morning. Senior Macho. Asante Zongo. Oh, senior Mike. And a pay what to say. I need you more. I know pay Asante Zongo Vigilan Coco. Baby, I frost a top base. Asante Zongo. Too bad. 106.9. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. Me patch your friend JJ because every time I send. Me patch on a pay and then Yankupon say. Me patch on a pay a radiasi. So by punish support the affair and the pussy and the DLFM in a Jumafuin in a Hitman. The radiasi. Amen. Amen. Good morning. Miniam Bajo. Asante Zongo. Debbie Asante Zongo line no akwakoye bibie wo ho tete pa. Anya stable. But also cause for a friend. Na for said afabra. 0593406565. Hallelujah. 106.9. Hello, good morning. Offer. Asante Zongo. Offer MTF for Sumayo. Dabi. Me pacho de kawasem. Me pacho. Ha na jakini nyina so. Nti wo de kawasem wadaroma. Yo. Well, too bad. So good morning, Hitman from Kofi Squad. All the way from Agbogba. And then Yankupon say, hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch for a say. Mama, give me to pay. You are not paid the Asedama or the Asefunya coupon. Ono na ye die when you need a breast. Ahumi me for fragui. Emoji di mu afu famia te cremada bodriema. Na ya sida o aseda ye de moti Asefunya coupon. Many mabusia, me mamma nananom, ye de radias. DLFM mabusia, and Raniamo ye, a burajan and tiaso. Ye damase, a ninja hospital, ye damase. Nemuye ye biarano, a sogana fueni. Yamin sramu, non to monquandem, or mamon quatintia wadi wom, namuntimin fanson woman. Yamin come on your mocasia. Adumunti. Amen. Amen. Auntie Maggie. Good morning. Hello. Debbie. That's a good morning, Hitman. I thank God for my life and that of my family. Not forgetting DLFM my phone now. DJ Ghanaman inside Bachelor Station. DLFM next year. I thank God for my family, Saturday Free Sakumada. It's man here from a piano from Tema Newtown. Good morning, Hitman. Thank God it's Friday. Nana Brefi Safwa. What did Yankupon say? 106.9. Hello, good morning.
Hello, good morning. Me patch for say. Patch FM Joyce. Joyce kasa free him fa. Kasa fi Ashama Christian Village. Ana pay na Nyankopon say. The radiasi bebre. Kesi na waya maye. Ye hu me yi we chi oboa ye me ne abetu yen dia. Asidani aye yi na ye ni dia. Dia busianfo nyina nyame hira mu nyina o Yesu demu. Amen. Amen. Good morning, thank God it's Friday. From me, Murphy, I tell my community time. Augustine Akofi. I did free time my community 11 and I'll pay what's what then Yakupa said. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me batch for say. If you're calling for a sign, if you're mammy to an pay. Hitman, Yakupa sign now and doing no crepa. I'm mad departing. The one master, you need a boost and ma. Any dear boost your calling in a. I know you mean Shram, what the first time we I got a question Shram. I'm told to program with Maso. Come on, young 1 year. Amen and amen. Amen. Yeah, that's the pastor also. What to me a friend 0593406565 0593406565 also friend affair na pay what do I say that Eddie back Kofi Boateng Eddie free as my case say Hitman good morning. I thank God for the grace of being alive this morning. Not just a Kofi and I pay what the Yankopon said what that's what Tinkwem na fi Muja Edi ni mu afusane 106.9 FM. Obama otia hewano so aye Monfane kasientie mo hallelujah na ofata hey come on woo hangajepo hallelujah woo come on yami kama fata soji
106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. DLFM 106.9.
42 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Obia breakfast show is on. Phobia and the word one birthday. And I pay your mom a happy birthday. Well, let me say special birthday going out to you. Regina was serving Paul. This is Regina was serving Paul. It's your birthday today. And happy birthday and come out. Regina being Paul. Reggie, it's your birthday today. Enjoy your day to the fullest, madam. Yakupon Shawanya Kasiapa. Regina being Paul. It's your birthday today. Happy birthday going out to Reggie. Happy birthday and come on, Papa Kwa Jamils. Happy birthday and come on, Harriet Hayford. It's your birthday today. Happy birthday and come on, Mami Dufie. Of course, your man Sunday your birthday. Happy birthday and come from Philip was said to happy birthday and come from Celestina Abavana. I don't bet the happy birthday gone from out. And I feel maybe I would do better than that. I go on show one you can see it. But I don't pay my members out. What to me and Sobiano. And I wouldn't monsieur. Yakasa water is life. And then Sobiana was on them kaka. And so I make up for the amount. And your Lumba supernatural mineral water. It's pure in every form. It's pure in every form. Would you super from the Lumba supernatural mineral water? I want you here, you're ready to be a woody. So why didn't I wear your party now? A year now, we are. After the 4 French in the bench, Roma was here. Make sure. So was 7 Lumba supernatural mineral water. Lumba supernatural mineral water. From Pedifona for one shop. Your supply will be 0555 274757. Lumba supernatural mineral water. Sanka be a beboa. Now Piaga live on Facebook. I say it's Friday. Thank you, Jesus. Teresa, I say thank you, Jesus. And if you are that, I said Enquires. Five minutes after 6 a.m. here. 15 more minutes to hit up on the hour 7. Good morning, Hitman. Thank God it's Friday. From you do Atomic Hotel down so man. If you might fresh Shama Diamond City. I said good morning, Hitman. I'm selected among the living now. They are doing about them, sir. But so major stories making headlines and I don't pay. For what crowd time the boss weather. The bro.
Where Facebook page in the swam about all. And the crowd turning out to her. And to also bet to me, I can carry. And to my Facebook page in the so DLFM 106.9. That transit. I have a my bra crab. And the fear that no pay. For what crowd turning boss water or Fambrea. Sammy being seated. I have a my Samia Quaba. Good morning. Good morning, Rakobra. Bibia Boko dear. And how was your night? Another year, dear. In funny, sir. Bibia Kokama. Bibia Kokama. Okay. Sandra, do feel live on Facebook or say good morning, Hitman. Sandra, and I do we buy all the way from Takradi. What would you do? No. So what would you ma Takradi? Or maybe or a Kojokrum. Kojokrum. Trouble. Ukrum. Trabewu. And Sandra so Anaji Estate. Anaji Estate. Oh, okay. And to Sandra do feel so. Say, oh, my link up. Say, what the nice one. And to Sandra do feel say, oh, he show no live. Some Andra, Jumedi Basso, what DLFM in Hano. Free medical screening in the Basso. Sure. And Adolfo Bayer no. The big kind. Yenda a Jumerase. Offer by. Do the radio you buy or Rachas could you for Suda de Lumba. And then Hokani, Mama Priscilla, Fusu. You don't want to say. Na fienda deal of a major my phone so swase. Sure. Na fear dofwa. If you're teaching the bench here by you better hear what a poem ding one some no so. Yenda one so asset. And I feel Anija Hospital in Penny for a doctor for will buy no so. Yenda one swase. And that's I mean, only say. Di kan bra kobra yemfa na asema nyankopon se wahwe yen soma de party yen se yakwada se wufo ne sorry na yenkwada sukita ye no nyame aye bi enti di kan fa na asena ma no de ho bio no bra kobra yemfa nche akese ma ye chiefo ne nyina wo se de biada omo 5 radio station DLFM aye omo number 1 radio station nice one na yem papa Charles Godofo su dade Lumba ko fala bai e de ma DLFM adwumakuo yi me kire Bravo Multimedia ene ya mama presra e bo adwumadan Madam Mabel Entry, station manager, programs manager, mobile Jumadan, and I draw sick in it, and palm folding in a Jumakuri, and I had almost say, one drag Jumadia Cassia, or no Ecofa Bible Boagana, this shit, to near T4, one meteor if you're teaching a bench. So, one hour Mexi event, you know. These are some of the pictures, a good live on our Facebook page. One man and runner, next time, you know. Yakasebra obeba na fi o hwe eye Anija Hospital no so a nyamianim nukure ne womani mote na okwa hwe kwanya hodo mo fa so ene ayale omo ba hwe mapomudin mu di nkomo ebise bisa won nsem ahodo fa o mapomudin ho ba kobra na eye ni ska ne ani so se du ba bia na de sese bi obi one jese ono an nyankofo curating bi o mu di agro efe kama pa enti yaminhira wonom yaminhira papa pa ne adwumayefo ni nyina so ani mote kwa mo fa so ene ade hye ba ye din komo hwehwe mo pomudi mo esan ede o ma o mo yade ahodo bi ha wonom hunduro ma won o mo mpa o mo de ne hunduro ni ho kra san akire mama o makwankyere ena afi so betumi akopie mu ewa Anija Hospital akọ na o ma hwe wo mo o mo konso a ekere ba do ha mu gitemu aduasa o ma yidi afiri ma 30% na ya ni kasem ena afi so help Madaland International for so Dr. Emmanuel Kwakwani mu eka bom be bo adwumade anya mi hira wonom ewa na mompa Endrado mutu ye ebe boaye T4 ni titi adwumayefo e wo ha nyina nso ya pomudi mu nemom krabe to dwa say yese ba ko na yi no ni weight no 250 na minimum aduane na odi me wa wakura hey eda DLF adwumayefo ipa edi bana me many blogs good with the man no so ya so fura be di hu nkomo pa well ye ntimi modi ntino DLF adwumayefo ni pa ba ko I said ni weight ni nam 250 kilograms hey eda nse ko ma man kan je kan pa we di enka o de hey ese we edi ba ka brajuwa de do e ko kama pa enti yemfa ntia kese yemfa ma general manager edi ma Anija Hospital no eye senior ni dende Mr. eye Alexander Tey Kwaku Tey obo adwuma yi pa any medical officer honestly ni din no na mani ya pass but me trasa me nsa betumi aka ne din ni yi ma me hwe ni se na ne din no manka ya e ba ha adwen pa odi Kwadwo Tenkran okay honestly a medical officer ewa Anija Hospital ni din de Kwadwo Tenkran
Obo adwuma ye pa doctor anape picture dem a ya bi hira pa adwuma den a mo boy no ye ni aso right nye obia de benya ne sa se mbe se ma daje obia mo ye adwuma gisika gumboto so mo ba yi kapre mo anje bio free free nti doctor Michael Tenkran nyame hira pa ani adwuma ye fo ni nyina ye nka mo nyina mo din nanso mo fa nche ye nsi ye ntumi nka mo nyina nyame hira mo pa kwanya ndo mo fa so ene ye di dwuma no ye ni aso ndi yankopon kwa so nhira mo no nya mo kase o mani mutie ne dwumadie kase am bebo na tie fon so mo ban black obna yami nhira wo no o mo nhira mo so so mo ntumi amanso mo freye e hye ye nkura ne so yami nhira mo na mum ye besre ekwanya foforo tofo ma mo fa ni agro efisia po muden no ene ye bibia o tie besre de bia da dwumadie kase we be koso mo mo ne tama be piem ye nyina ya boa ne ya po muden ne metumi akonkan ede ama ye nyina yenda wona wo support yen so so sure sponsors no yenda Lumba in supernatural water and afi Khadija Okanti special koko Khadija Okanti special koko what is Legon is Legon one Galas International School and the boy heading pepe so Khadija and I pay one wadjuma for your mom special good morning and afi so 24/7 27th, 27th a year instant chocolate drinks from Salinko. Mo bwadwuma pa. Na mesrena da sa dia okofa bay. Ye wo owura ba ko fia no ma. Nya bo trema ma no nsi. Unim. Me dia dwuma na eba. Same ase ye. Me dia dwuma na eba fia. Mesre no. Dwuma die na ode aba no. Ye wo nipa ba ko a ono ye minister for tea affairs ewufia mesre na da mane nyamfom so omo no homode so betumi ama na ye brand ambassador de ama 27th instant chocolate drink no mane nya brand ambassador me ka kire no mbeto ni nyina se hu mane nya mistake kra na ono nko akra tisimu a aba akwabna ifia na ade pa ofia ha o what you say yes dia wato bo eba ban no kra hu nya hise de ogina kira wo jeje ho no ade opa bo yi de wato bo abakotre no hu nya hi kura se de o jeje ho no no na ya na ha na woni me say en kura se me wom ni say efia ha no Minister for Food and Agriculture Kofitela se nuane nyina ho beko ye ofia Kofitela yes ena say ye kati pa say ye ntwa tim pampa ofia say ye mfa 27th instant chocolate drink we wo to instant ho no ma anya afi na ba ha wo ti gu mu a wo nso hye pa na hia asa wunya broda na akro no enche brodo no abeka ho minister ne de ye modin ye modin why na that's way what say why ne picture na that's one we ye ba ko ne ye Richard no free I still say Superman me boa Superman yeah sure Superman we DJ Zigibi na den ye bobo ye bobo ti din na wakofa okay so no I dey to so and afia sugar so ndo ya wanwade ofia ha o ho komo ne ye bedi sa no pe ye bedi nko ye bedi nko aya fa pese ne to so why mate na afia ne sa no odesa jiro sambe wo de yenti ko wakrata ne moboso no ye mfafiri ho ye ba na fe nkomo bi ye wo honom no ene ye bedi because na akwakoye Friday kana wo beba esanso ye freestyle Friday sambe bi wo bre nie DLFM 106.9. Black Cobra Medas bebre ne akwanya wode amamia no pay yenkoso a enche na tiefo ni nyina mo tie ye firi chichire ne benche no titirumpo mo dwene yen efiri Facebook and afin so YouTube ni nyina nyame nhira ma no pay na Black Cobra be yaduro no eye kuro akata mo boso na kuro akata ni nyina ba bontene so na wode ane se wo no ba koto bi ne wakan efiri se we no yeyi nsem titire di mu akotene ya bobo na poso no wahu de yekoso ne ye ba ewo o my Ghana Black Cobra yenhya ase ne yemfa free daily analyst ko akrata no obo no homna ne say without fear or favor nti we no de ohunu obi amobo asam se de tie ne sa pepe ene wakanom no ko akrata nanim ha na musi na bena headline no obehu Ghana mampani John Dramani Mahama foni da ha na musi no obesan so ehunum ECG asehwe man Ghana nyinam kane wonum lego ne da ha se ne Ghana mampani e ka se chirim se
yi si djadwumaku no enya ade a aban ede ma nkwankore ne anase china enti Ghana fo ahodo a ene mona monte so keka so yi si jinsa bamba beton no chire mu anya no krada enti Ghana fo yantimu na Ghana mampanin John Dramani Mahama ene eba amane anopan na roho sema yekoso ewo framantem mechire voter region se okopie mu ewo mepe ana afinsu eye adizo eye poji empotem ho no mu a nyasem kumom bla kobra chese nsuo mu benya nom no atete papa ade hye sebe nsuo ade mapre kumpa anka wonom ena nipa bi ebutubutu wonom sunsan nsuo no wonom esesa akofia konoma oh Ghana ama Ghana ebridi pam akwa katai ede ho sensem etimi ade aba emonteno esum Samsung organized labor mpanifo ede kokobo ede aba Ghana mampanin John Dramani Mahama say o mampani yi hwe yie pa efizana mo opese utu na utu otemuafo panin Getud alaba esabatokono ednefna benwa so nyamenum dukure ni etiete Ghana mra and afisen market manka bia membu otutu na sinti Ghana mampane be ya bibi ente zade a enyuma yefo ko ko be ye ya kire de tiawa asemwe enya sem kuma kwa katai ede ho ensensem ede aba mountain esum sansana santrefo ko metire Ghana Journalists Association ombodi aboni pabi abaso ombodi ya ekasa edefa ensantrefo fa hudi so ombodi aboma abaso a openipo ya president ede magigi ekunom eye abet kwabena dwomfo makasa mo wafase ne foni da na makwa katai ede ho sensem ede aba emontresum yekwa piemu ewo Ghanaian publisher kwa kata babontenso no mu kire musem wedi omonsa ho krojen fifi ni kaka Obia nim katafata sumienum ena Youth Employment Agency kase kire musem eye zumlanyofo contractor aban no omonsa ye no we no omonsa nim kra sika ketekete mampore a wonom de ma madwuma ye fobosumdu a wages just send you 250 Ghana cedis the sharing pensions so wonye sesa bora okroma no mu kire musem wediem wamonsa nim enti said ye kwa kwamafo bi kasa na muntum na we nyam no maye kra we zumra nya dwuma ku na se bebu apayo na tiri moten ehu Ghana dwuma ye foro mo kra sansu na the Ghanaian Times kwa kata bontesu no ekire misem Ghana man penin John Dramani Mahama kasa ekire misem said ye tie bia adwuma ye fue mo ana mokro kata fata simienu ewo the Ghanaian Times o kire misem womba kwaso aboa emanidaso aba edi amadwuma ye fo nyina the Ghana from come fanto evisa adwuma ye fo ente bia mo beti de na di kwakata de da so eye Ghanaian Times kwakata yi enebo amane ene anopai sanso na the guests the daily guest kwakata na babonteso de wo kire misem eye atemuafo mekire eye attorney general and afin so Kwame A+ womo de ayantemu a enyasem kuma kram Kwame A+ kire misem Dr. Dominic Ayane nima bia wo ye no one ne nyadwen kra one ne nyadwen bako diwediem one na yantem ne nyina efa CJ remover no ho omutu otemuafo pen ho sensem na ye bebre na buburija na Kwame A+ so aka na adwen wa hanoma ensem no dosi pa kwa katai ede ho sensem etimi ede aba emonteno esum sanso na eyo penipo no ene edom kuma no ba no dine o mahye bedwam no kranso na de hia wonom ewe futu mahye bedwane ne den ede onimnyamfo Alexander Fenemaken akasa na wo kire misem Ghana man penia ne mo pa bia otu na settings a oye chese na memu oba ye opeso ye fa kwese ne kwani asen bia so epam getu alaba tekno na afenso Ghana man penin epa kwantia bi so opeso fa so na o manga na mamro no sesem no sta ekwagina ekotu franka ne mpen makom miensa be yo man penin ina Alexander Fenemaken kase do kire misem Ghana man penin John Dramani Mahama in fact Ghana na yaudi ana o man penin wi ya de furu papa wani brade papa so wanya kwanya basum Ghana manya empemere no so obeso bomode ya fakoti kwan esese o man Ghana eye constitution no ohun ya mamra na usa kwagina mu esa kwa pre o man pani adwa no premier saso no kire bi se eni bre pa de sebe o manyim u pani pa na ni brade pa wa Ghana ha no man yefo ni nyina fa mo John Dramani Mahama Ghana man pani fisi na ni braye die pa na ni brade ye pa Alexander Fenemaken de ho sensembui ede abamponte a wo kire mi se Ghana man pani nam tentwa no asa so besesa Ghana constitution no no asan ba baye o man pani bi ansembui no enya sem kuma kram Daily Graphic wakata bonten so ekirem so bomodi ana kasa na yemwa na institutions ahodo a enkonkan na nema bi aya basa ne man konkan ye pa wei eye Ghana man pani John Dramani Mahama ndra dam
na da kase a na Omagana ne wiase afa na nyina ehyefa kase ede abadwumayefo nyina ba so adwumade we Ghana man pedin nsem we nyina de tuja se ye nyina yen ka bio na ne ma hodo a ekoso management ekoso onwuma ma obi kwa adwuma ma onya adwuma ne ye na adwuma nyina eku Ghana man pedin chem se ye nyina yen kasa na yemwem na fofida kase ete sa na de badwumayefo nyina ba so no yemba ye homade na nyuma hodo a enkonkan nipa bi suban bone wo de na di badwuma mu no ne mon konkan emfama oman Ghana ene nyuma hodo nyina sanso na daily guide kwa kata bamba na echire musem eye attorney general na ni abre a charge edubuahen na yere sika bia finance say 49.1 million Ghana cedis sika we edubuahen akwakọ fa na yere nsase am ye gie siko ye ade a ye attorney general Dominic doctor ayane na ni abre pa sika we otim se woje magana fo yensa ka sika ya kwa kata de da so eye daily guide kwa kata yi ene bo ho amane ene anopai yentu fa ne ko piem ewa di metro lens kwa kata fata so dubako ena wale mo chirim say youth employment agency FA chief executive officer edi ato aye bus stop boys na nemu sem se de tebia o mekoso ata wo machi abo muchi dom ema ehunede hu sense wo mekoso aboa esiesie Ghana mountain so ahodo titini kaproman temu no ne ma konkan edi ama bus stop boys ne yipa we de mo de basin telephone da hanu musim ene mpanifo ka biewum edema bus stop boys ni symphony da hanu ma basin tele ono ene yep opanipa oda youth employment agency nanso wa show mo boss say de tie biam dwumade o mudi no mpanifo hunu wo mekọ so abọ mo beso ata o machi na sempo contract mpo na mpanifo de ma no mo de afa dom de shim na mo siesie Ghana mont so mo de aye ne sama Ghana so ya tena ye ene ye mont ne so bibia tuma konkan edi ama Omagana di materials kwa katai ede din sensem we etimi ede aba emont no esom sanso na ukopie mu enwansawam adoagiri mahye bedwani me wafa seketwa onyamfo anodompre ono so aka se chirim se Ghana man pani dwandra mani mama afa kotikwan oprote so bo maden abedi Ghana so ne premier saso indi Ghana for yen watch out yama ye ni da hopa na Ghana man pani no sebe sede oya du furu pani sian hwe ne ye pa ne yamra na ahwe sede odi Oman Ghana be gura to pre no Oman ye bagin se mukura nsewam adoagye mahye bedwani katafata so enwotwe ewo metro lens kwa kata ne ba mane yi anodompre no musem ni edion yankoyenim ba kwa bran kwa piemu ewo the Ghanaian point kwa kata ndie the Ghanaian point imoda pam wo chirema Ghana man panin John Dramani mama kasa edinsi echirem sem obekọ so bo Ghana ne matuma kwa kan titiru nyuma hodo nyina gya na so yesika sem bekọ na nem na afen so ne ma hodo ekoso a bafo budget bia beye basa de enya adwuma kura bobo no homade mesika sem egya na so Ghana so yesika sem etimi akonkane ego omayim yenko piemu ewo di daily searchlight watono to chelecom ena no so kasa wo chiremu sem yankasa pa yama ye homa den kasa pa mo kire sem eye release eye primer me share this okay penifo kasa chirim se yan fanto Ghana fo nyina nim sem Ghana Bar Association penifo kasa chirim am withdrawal of suspension eye CJ no penifo kasa chirim se nim ya da Ghana man panin on my release mabote so na on kan kire Ghana fo nyina sem anamoto a otu na ode apam Chief Justice Omagana temafo panin no onye bio sente sapara momade atuteskoko ede a kire Ghana ban efisane moto a wotu no titiri wedi kanom oye we dia tietia emafa hodie so ebie wo nso na chese Omagana atemu nso Ghana man panin John Dramani mama baba ya manyosem ode baba ya manyosem o sese ono ankasa na manyuko makotena honom se ba ya asem bi ba na omo ka bi omo ka bi dia ma ban ni sente Ghana man panin John Dramani Mahama de wuye enya de pa wutietie Ghana mara so gu omo ye ni masente be ye ni manimu ya sa na motu a wutu no jai na mu akra emwa na omo chirem a Ghana man panin chirem se yekese no ne bosuma ketua emu makoma bosuma makoma nsia ketua no ode kwa kwahye Mahama ke project na omekase ne nyade a na bosome obetena banwa so ni saka na ketua o na muntua na kama o yeden
Hey, Moheni, you got a man penny Muntianaka, yes, there were Accountant General for Muntianaka, or better Benya, Bosuman 9 HME, Muntianaka say. Ah, Riana Muchri. Muntianaka non face canon near from Wapo day, into the yes, Ramada. Yes, Ramada. Yes, Ramada. Got a man penichi, one in San Canabusma Kitria. Into the mess Rama, Mamma Diana Muntiana be to me con canome, young Quayan. The Delhi Hitman, Kwakata Bontis, which him same. Zoom Lanyon Defense Row in YEA contract. Omuchi him same. Sa Zoom Lanyon Juma Kuno homes and smart 20 sene. Skakatikate man porena edema ejuma for Omuchi him say with them. A youth employment agency na de baye. Timunya sa modern tensa. Edibo youth and I say Zoom Lanyon Juma Kuno. Woman Moya, Mancasa and Moshe and a pine. Ebeka chira wona mo se muntua Ghana adwumaye for no sika ketekete man pore wei mo bi nko siesie Ghana montres no meji 250 Ghana cedis bosome no chirem se aban na de ban to mu fa tansa no fa mo Zoom Lanyon adwumaku no sa mo wie yenso mo kasa chira yese nyamwa enyamwa na ye hwan ya mo de dada na ba kobra daily search akwa kata no so sensem na doso wa ha na ochirema nipa makoma enum ena bebi a motututu anwea onze won kotutu anwea ede kosisi dan bi koye akwan na de no ba ko bana akwaje ta pie mantemu asamboni ase pie mantemu ni nyina ne se tutu akoso ema mra na won tututu anwea no na mentemu hase bi koso na ahemfo mpenifo bo moden se mkwa kosiesie santo kwa na ma mentemu hase atimi aba no akwaje ta omokoye nipa bi omoso de sisi anwatuo nso mo wo mo ye eye o we ye sun winning langas sun winning langas aba Ghana ha langas no asase ho langas wo ho sisi anso se ye wo sun winning tututu anwea no so mo so so mo gba ho bai langas asan aba omo chem za mo mpere e ma anyefo no fo mo nansi fo ma dwomera menti tu ato enipa makoma enum ten omo nyina gu e wa pie mantemu nsama doaje ne potem Ghana David langas entumi so ne sia so masa agwo magwo ma sia ma sanya moba sun winning langas aba to be twanitia sun langas be twanitia sun langas emodo sa no manam Ghana de am say de baya na aye no ti bra ko wakata na dos de na so mre ni ti no yefa we mfansi na emomodian nsama hodo aka ne tutu na sraba sasa na ne mantimi konkan na yehu de ekɔ ne de ba ko bra ko akata boso no mejira we so na media si na dwumadi aka no ento aso right so me bia na pay that so ko wakrata ne boso no we dey abrati for what check your time now is just about 9 minutes after 7 a.m. here ha a deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia and the kanawu beba kanawu ya de beba obeka wadwen why the ekɔso Ghana etete wo the ekɔso a wo fesa wo my Ghana be fa nto my prefere no wonso obeka wadwen ye besisi a kwame ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa sesese de wo mne banku a ehia wo aden akosu a ebuo mu mpo isu a menumi anya kama pesu papa no ma chomebo isu na kasen anope dem de asemasiu anope ya na na ma mensuo bia na mensuo kroje aye fe no Lumba nsupa insuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth kwame insuo de wasa wo no mbi insuo ne ye kama Lumba nsupa ma me kanhwe Isu papa ni anya na na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na kwame sadi akoso ye kano no le say my busu afọ de mama musu papa Lumba ensupa insu aba ye dwaman so enya asenketo akra se say adofo mu nyina no an obi etu akoton ododo na na fie mu a ye no mu a chese bibia adamu come Akwala Production and Trading Limited and abomadi abuabu ano e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akoso ya ebo mama ne say opebi akoma ni abeya o e chire hoyi ne sainti on be friend number C 026398380 and I said 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website e wo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina e wo ho Lumba Insupa natural mineral water get a grip that's super brain FDA
agye edwedie nkratoe yi atom. Hello, wonderful people of Ghana. I bring you good news from the hub of DL Events Limited. Are you looking for an iconic legend to grace your events? Then look no further. Daddy Lumba, the one and only, is ready to perform. With his smooth voice and captivating stage presence, he will leave your audience in awe. From corporate events to weddings and parties, he will get the crowd moving. His music is a blend of highlife, Afrobeat, contemporary styles appealing to all ages. Don't miss out this opportunity to make your event an unforgettable one. Book Daddy Lumba today and let the magic begin. For more enquiries, kindly call us on 0579 284181 or 0574 986818. DL Events Limited. We've got you covered. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 106.9 FM and Anidaso Wɔhɔ. Now, midima for have a clinic exam control. Dr. Time that so waba. When you branch, I will be a one crying on brab. Yarabia etit wayaria woody a chin a wunya yarsano brab. Midima for Heba Clinic. Dr. Time that so nafi wonko wumwa. A new branch no wa crap, pokwa sema yira. Nafi doctor, and he no apomu deno. Yama bibia and to toye and fam brown. Minim yaria etit was a stroke. Usine ya wuko to dwe. I won't send some dear doctor. What's in the tekra? In different doctor. I was 0244 774 282 0244 774 282. Midima for Heba Clinic. Dr. Time that's also bra. Na fe bibia enko yi mfama. And I give us P capsules na make for the amount premature ejaculation, sexual weakness. Bema, what do you give us P capsules? Give us P capsules. Kokwa etit wo ko todwe wusisi troda wo tesa wo kekema wa breye misisi me ko todwe misisi me ko todwe me pacho you give us co capsules ebebo apa constipation I am team what do you know you give us co capsules you give us about meshaba and na support to immune system no ekutia malaria typhoid and afi jaundice wo bia won to me ndidi loss of appetite a boost to to me a TBD pa. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Ubenya be a top. From 0543 222 470 0543 222 470. Give us P capsules, give us co capsules, give us Heba mixture. Ya no so weekend ya. Jumadi be a year diapunto be a year to a Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. I don't know. And yeah, this 7 year whole program a weekend you know. Lumba in supernatural mineral water. But also friend penny way. Now your supply will be I was 0555 274757. Also place water. Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. So just get a grip. Ma sankabi nafi nafi wapomodeno. Enquiries infama. And yes, so be na also nom. Na so be call the various hospitals. Yari any patadi kopani typhoid. Me pacho wonu musuya. No make sure say wonu Lumba in super natural mineral water. 15 minutes after 7. Some be atnase. Kwajo machi bi. Mejo so bra kobna. Bibia boko de. Ya me adom bibia e kama. Wapambo baby dwa atnase ene fia dey. Wapambo Hitman. Bibia boko de. Ame adom boko. Emum Ghana na enkoye. Yo, mate. Kofi mache. Yenu ya Hitman. Bibia boko de. Ame adom. Nice one. Ene fia da. Na edu fia da say ya as usual. Ya kanawu. The air cost wo Ghana. Wo feel say enkoye. The air cost wo mpatema wote. The air cost wo brono a wote so a. Wo feel say mpanifo e de wonani behwe a. Wo man Ghana betumi anya ntoma pa efra. Tinye tenase. E de sabre e de meti for say kanawu. Sambi. Akobra. Ana pe mami tio. Akobra ana pe de medase.
ne akwanya ade aba na ye nwom no wamfa ntoase o nwom de beba na minim so wuti bibia firi hokura nsa bibi na meka se mete no ye de hye we na nsa ye bi be sore so a na wo de hye fridge me de hye fridge me be sore so a mete afiri ho no nti bra kobra meka na ewu ni nyina ne ye endrada na ye adwuma na me ni kan bo nwom ne ma wasa de wo ma me mate nwom ne nie Same bi wo bere ni yankwae ba ko bra meda se bio ene nkuranhyan hwuma no pay wo de amaye anim ni se nkuran e hye me nkuran pa asi kanawu na nsemfo ahi nsemfo ahi na bra ko bra ne me de beto fom boko because me wura ho ene me wura ho enti me de beto fom boko na me kanawu ni nyina ne se endra na ye adwumayefo nyina afofida kese ya de bo adwumayefo nyina ba so e wa mama hudu bebre so na saa dwumadi ne course wa Ghana nso na yenso ye ka ho bie na me bisa me ho se Ghana ha no mo no adwumayefo wono marketua nsensem ena condition of service no e kwesen e wo manyum asema mbisa ne ba ko bedu ba bia na ni pasen afem e wo man Ghana mu oman ba ko a yemfa adwumayefo ehia asem ehia de titru pa eye Ghana bra ko bra so beka yo ma yetimu no se upo bi oye panin bi a wanya di brekese bia kwotena ba nwa so oye minister so oye MP so oye mampanin ofa teacher ni nsem ansa na okwanya se kwanya no akwakosom 106.9 obi oye ni patitire bia ofa chochire ni nsem anse wonya kwanya akwa society bi no akwaje se eska kese na gu ne botom ne mo mpanifo bu bebi se de wapoto emana fie no onchiri se ode bebom de wapoto emana fie no onchiri se ode bebom na metewa na medwen kwa akira na mewura ho na me ni bebi jo aye adwuma aya adwen se ese esuma Ghana man woni mbra kobra for the past 8 months ni ena akyerɛkyerɛfo a wɔnom kɔ training colleges ahodo a wɔnom awie school wɔn de boss afe baako bosome maako du mienu afe ekɔkɔsoma ban ti asema me no kan anope yi wɔn de afe baako ekɔsoma ban na ade baako ɛya net an na ma ade no mu yɛ yakra titru pa ne sem enipa ne kwa akɔsompo a enye bia yɛ ɔno pɛ ɛna ɔno kɔ ɛne sɛ ne yɛ wumpo sa watamalempo ebetumi do abeton kra ha wo sika o woni sika o bra ha na bɛkyerɛ ade kɔsoma ban no obi a wie school foforo a woni ka prɛ wɔ ne botom a abusuafo awofo abɔ ne ho ka wie no owie na ɔde ne sika bɛ ha dan aba betenem ne wa yɛ adwuma wɔ ha soma ban no afe owie na wasan akɔ back to Nukrum na aban fa na adwuma wie nso ɔmɛyɛ full time ɔkyerɛkyerɛ ni a na bosome maako nwɔtwe firi abanda da yɛ twa mu yambra so bɛpem sesie dia yɛ wɔ mu akyerɛkyerɛfo na ketua maaye ada bɔne bɛnam dia yɛ ɔman ba kɔbna Ghana akyerɛkyerɛfo bɔne bɛn ɛna ɔmde yɛ Ghana mpanimfoɔ politicians amanyɔfo deɛ paa na akyerɛkyerɛfo teachers ɛde ayɛ Ghana mpanimfoɔ yi munya akwanya gye lives ahodoɔ wɔ hɔnom edi teacher ni bibia obetumi ayɛ teacher adwuma na wɔyɛ no bra kɔbra sika bia mfiri ba bia ka aban bosoma ketua no ho deɛ na obenya those days mponka wokɔ akuriase a na kana sabi nuane busuo nti
na wofo ni bi ni school fo ni ko atumi di nuane ahodo koma kyekire fo esi ni nyina tekọ because galam say amanyofo na tu akum yekuri asɛ yekuri ye nyina ntimo fa no po nya aduane mi bom koma kyekire fo kura ni won kura na se ho ene Ghana amanyofo abasum ye ebro etichafo asanso abra omusun okura yim adan bone be nam de aye oman akakra agye sɛ mpanimfoɔ nankasa kɔtena kɔkyerɛ mo ma na de okuru ma na de aya ne sɛ mo ma ne nkɔ school no bi okuru ma yes Ghana manyofoɔ ne ma no nkɔ school no bi okuru mo nyina ma ne guamana ne kɔ school enti Ghana foɔ na mo de ma kɔ school ha na mo bra kyerɛkyerɛfoɔ ne fa mu no mpanimfoɔ ne hia wɔn na nya wɔn hia asɛm ɛya me ya na me wura ho nso me ma kyerɛ de ne bi o ma kyerɛ de ne bi pa na teaching adwuma no ba kɔ bra nya de ɛda fɔm saa o ɛden won now wonna kwa be fa so be prepare kura ba classroom aba be kira de ukwa ukoko sua de anadwemu ni nyina bibia pese osua bia no ajo prepare ho lessons note e de ko ma headmaster etime evaluation hwehwehwehwem hu ze bibia dam kama nsa wakọ akọkire prepare lessons note ansa wakọ class akọkira de wo wie ho assignment class exercise hwe nkwada dodo e wa classroom mu wie mpo a obetumi mark obia de awia conduct exams every term ade ama mofra right asese hu se mofra we obi a woni mo hwe na wo di wonim de a wanya no e de hye ne trim se twintwina atwan ohunu na daache ho meye panimpa emeso man sompa na munya kwanya kotena kwanya so a enti ebisa se wo mom tete education ministry ahodo no yentu amoka na yetu amoka pa obiti education ministry no te ho so administrator or panin say busum do an sika waje ba kobra enye sika kuma no chechire ni a wo ye adwuma ma sika na ba no ono ne busum aketua no busum nwatwe akam sabe adamo ye vampire fo ana munum moja bibisa o emperifo mo sua o my Ghana dusua so no education ministry no munum moja ana womo numa kyerɛkyerɛfo no mojo no munnim omoda ne huriye na mo wi akyerɛkyerɛfo no eye bone ne agudie na mudi nkwala no munyai adan 8 solid month aka bosome 9 na afi ba kokobla ne nya ketua bosome nwatwe nie bosome nwatwe adan bone ba na mo de aye omen omo sanka mo pe ba kobna wo ye adwuma mpa yetua waka wa Ghana ha ne wasetrem kura tesɛn na bosome nwatwe na ba ye adwuma bosome nwatwe aye ntua wonya ketua adan ntira bone ba na akyerɛkyerɛfo ya aye omen ahono so mo de amanyose mawura ho ana ene teaching no so mo de amanyose mawura m yei yan institutions ahodo ni nyina mo de amanyose mo ye ni nyina me de record brother me kan say Ghana man pani John Dramani Mahama mesre wada we ni nya wa ben so na hye ase enya wo nkwan so ne o man pani wa ba we bi ikoso abanda da na fa chechefo na adwuma no kra wantua o moka yes 8 solid months abanda de twa mo mpipi amanyo ko ifa wa mo adwuma no o mantua adenti na o mantua o chechefo ne ka bone be na o mo de ye mo ti Ghana man pani wo ba ya nya hwe kra bosom na mu ne wura mu se ye kwa bosom num ana ya hye mu ananya sa enti ye besre nada ministries ahodo bi wo ho no manya hwe kra ban ba ye bosom do amoji pay ana meboa amoji pay education minister bosom do ayentua ne ka na hwa na enkoye adwuma no onkoje pay na adwuma no na adwuma oye ne kra ne de he minister na nkasa na adwuma pa wa ye pa no ene de wo he no cheche ni no okotena classroom akokyera de mama fro na nya nimdi ya bebo bra ne mommom de ye ba ya wo munya ketua ade agudi sem ni ba kobra ye besre Ghana mpanifo nya hyehye wo mo ani nko adwumayefo ho ye fi so man ne be ko ankan na sikasem be sori a eye adwumayefo no eye adwumayefo no but ye mbunya workers okura yim Ghana mpanifo mu workers toto na mu workers no adentira do ye adwuma masika ba na adwuma na kɔ nanim no gumbu no na adwuma no kɔnkɔye ne kokwasa na we bi na ka ho nti ne ma obi kɔ adwuma mu na adwuma no eno abrofo aye kai like adasika kokwasa ena ekoso no nimpa no wo nhye ne nkura ne teacher ne besi de ne wanya hoden akwakɔtena wo no mokra akɔtena de sabi mpanifo se ye mfa ye fu mpan ye hya ben ye fa ye fu mpan hya ben endo no okora ho kaka bempo na okɔtena classroom akwakɔkyerɛ mo fa enya de pa enti ye besre
Oma mo so mo fa oma bia man kwankran nwuma no. Omo gusu bo adwumaden. Ebi mo hwe adwumayefo ne kama pa. Ebi mo so de anye. Enti ya besere mo so ma fa nipa adwuma ma mo so du ba bia. Mo hwe adwumayefo no nkura ne no. Yesere mo ada mo moa. Adwumayefo ne bi bro. Bi bre pa. Right. Ya de ye papa chat ko tofo sine ma me ye bo ma ba so. Mo gusu hwe ye hwepa. Mo gusu aye mafam bia mbetima ye benya me nhira mo pa. But the best ran kwankwa nwuma hodo nso aka no munsua monwene adwumayefo no se adwumayefo na ma adwuma ne ya adwuma bra kobra se adwumayefo ni ho no ma adwuma ne wehen but menim de enti ye de obi ti adwuma no a de onu bedie ne hia no adwuma ne de odo komba kwadaw so obeye den yo na hia asem nye na hia asem no condition of service bibia nko aden obi anya kwanya odwene no nkwan na furu ye fa sante kire o man right ye nsua bibi ne ye nyina ye momo ndi hu ni sem abasoba ya de bo adwumayefo no moma ye hye mu kana ne yamma adwumayefo aketua no ye ntua ne bra no okay yentum titu na nkwankre no abande ya na otuma ya na abadwumayefo no kakra nkra ko but obi ho no ma ankwankre adwuma no bra ko bra efitrim na obi adwuma no be de se mfie be ye duni se de atia na tia petampe obutentim otim de otim yenya adwuma sa so abrobo enya de pa right nti omum pejam na adwumayefo no ntede na adwumayefo so yiro mo ya adwumaden na adwuma nkwankan na obi atetrem nya de wo manyim ma de sre de ni titru na kyerefo no yentu omoka sa me bi kana wuni anopai wapambo ba bi dwa tena se wapambo Hitman wo kana wuni sei me kana wu ya miensa ni edi kan eye amasama itu nsa wom kwan akwan na watu ne din se so me ha na so me ha contractor no aye ne ho se adeepu unima adeepu Edma unima adeepu opambo adeepu eye obi a ase wo ma wade a ane wo yade amawa eye ne yem ono nso enye ne yem asade no ode maw no onfa maw asa mu onfa maw aso wonya ade ne maw asa mu onye maw ene efre na adeepu hwe contractor na owo kwa no senti sebe asema America ni se ntimi nya na obi a onim nyansa ka me ho a owo sika te se me na ye nsiu contractor no e wo kota na Yakobra mfa musika na kwaye kwan ne seska mo ho sa na mo de kwesiu contractor dey I think say going forward Ghana ha untimi mfa usika nya kwan aha enti se Nigeria untimi kwan mfa mo aba mbosia obi e wo baabi wo na adwen so obe ne kwan obe ye ne kwan minima sorry bi a oye say o ankono a even kura company bi okotoku a memoni de oye so obe ne kwan from eye ne company nanim anase like factory nanim e de akọ baabi eye MC no oteso no ka se da bi enya ne sa on first no emre wo mo na omu mo ye kwan ne ma no sa se mu ayi fa ne ete no okay ko wasam so what I say enti amasama tu nsawam contractor no ye adwuma no odi abro wo ha ye wo tete yen emi won wa say obi entimi nsori ma ye nya o ye kire bi wo kwan no so ma ye Ghana empanimfo hu se no ye te kwan no so ne ye bre nyamie no nukwan ye te kan no so ye bre papa na niama na kwakoba ni sa ni na ne se utimi so omfo buo bia ma ye ya ye to man mu because enka obi anka wo free ba bi ba ye a wo ba be ye kwan ma ye sa no ono no ba bi owo no sa no mo ye no Hitman o ye 4 lane right o ye 4 lane e kwan ye 4 lane 1 2 3 4 what to 2 4 ni nyina so ma ye nya ba bi mfa wo so a wasan a block 2 and ye nam 2 ni peso adinti na wonye middle one no mayen nenu endemu mayen na nke mfa nko batwa atemase adinti na wonye middle one no onye ne kama untwa so na ungusu mayen kama na ye mfa ye ka ye mfa so nanka enye kama mfa mayen nemum watutufo ni nyina so na fo no so a nsuo to a na nsuo ya yiri wo so ama chese onam so kura na enya akono enei ufri eye nsawom eba Accra na se amasamaya hwe agisa wo dodge babia enura me pon ya me kofi Hitman babia ye ka ne de ye kofae no masa enti se uyo obi a ubesi wo kwan ho a ka no de obekwa akosi babi foforo no wasan fa ka foforo de akosi kwan no afo kada e de akofi enti se e bia wo kokrom na bia nim so ye 50 Ghana na she ho ebe so a ubedu fie no asa ebe 150 cedis
Denti na esa mo yesa. Ekwan ba ko amoye hwe makum nipa wo kwan ne ho. Enipa makum won masa egu enkrofo nyuma wo kwan ne ho. Masa enkrofo nyuma ade na esa mo yesa. Ye ba se ye ba bebubu dan. Maami bi ti se ye de machine abesi dan no we bebu na hwe. Maami no collapse ye no. Ya maami na ntimi ansori bi. Ene wawu. Ekwan ba ko amoye no. Mukum nipa mukum enkrofo maami no. Adenti na ese basa ekwan na mo ba be na be boan no muku nkrofo ekwan on be wie no always me ka se he me ba ko jojedin ekwan on be wie no awie SHS me ka bibia because ekwan tenti o mo ye no so me ha na so me ha enne obe wie enne ha no mo ye wonwie ade be chi ube unu ogina ha adenti na ese basa so ya ne kakra ade kakra ekwan main road from Accra to Kumasi o. The way VIP for bread, the way you cast and kitty and names of bread. Last time you go Kumasi, take me almost 15 hours. Kumasi o, anka Kumasi first, na even cry ya kwa nyempoa. Ya kwa nyempoa near Yusuf Fordu. Nanya by 4 hours na undu ye. By 4 hours no do. And so I'm massa mine, me be full VIP. I'm massa mine too, so I'm it take you almost 5 hours. 5 hours. Enti senka mi ko Kumasi asenka madu. Adenti na ese basa. Enti contract no me say mi pese bi nyansa ni bi a ono so da area na o meka me ho. Na yefa contract ne enkogina emremu. Yefa ne court. Yefa no enko court because ade a oye nenye. Onwi ye ho, onwi ye ya ye ti won onwi ye ho. Enso to abuei, enfuturo nso na ebeba abuei. Chese bibia enei Uban crying, nasa wo call back ne about 5 p.m. Masa one share obeda krum say nano me kwaya me ho gentle Hitman me kwaya me ho gentle adi amanfo air pre kan no medium gina ba bi na mabobọ me sana me hwese ka bi be ba mamafo a obeje di say la show kia bi na besi wo na sisa ye nyina gum because timer me gina honom 5 p.m. about 7 na me nyaka 7 p.m. na me nyaka ena ne akia bi ba ne nyina esre no sisa ye nyina agum ye koye nim kakra so a police ni se wache yen adenti ne etikam no no ankasa wo jeni wu bi wo hono mo adenti na ese basa mo tete o man mu dodo tambia me kasa mesu ama Ghana ya na obi ntiase aden Ghana wu enti ese yesu one day ese etimi ehye black ne de betra ne de koja bubo eti ne yesu ma Ghana because the way ne ma he ko Ghana enye kura Mamemra masam number 2 so he Zoom Lion for ensensemi o mo kan ye say yes ye ba be terminate o mo contract ye terminate o mo contractor Zoom Lion ene ese ne bola ebe furu o man mu menkwa achi ye nimu ha ye bola shi ya be se 3 days ni ye twen ka be ba be fa bola no bola na ye ma ama because of 3 days bola ne omo MMFI nti ya san ye bia san akoka ho enti say 4 days 5 days na se ka yi maya na bola no eda so si ho ti say musumu ba be terminate omo contract fine mu terminate no edi enhyehyeye na mo de to kwa mu se o ye gi contract na fiwe mu sam ne de ama hafo ama omo so aba beto aso se ne ebe ya ye krom anase nkra hanom ebe ye neat no mu ho mponie na efi efro yen na ne omo kode a ene ne ebe ne den omo kwa ye be ne den enti san hyehye no ehye aban ebo modern na otimi ede ne na sifem na so omo gi contract ne every Zoom Lion for nsam de a se ne Sebastian boys na aba na so omo de be mo omo a omo fa mo omo na mum ye hwe se omo be ye adwuma no se ne se na sika ne de be mo omo no ye mo omo sika omo tim de aye adwuma no na sika no so ebi enkonwunu emfa baabi ama adwuma no mbe ye 2 years a no magai akwakotere fi mesre mo pa ni etwa to eye mesre mo me brother baako eda kolibu sisi a masa na ne ya fomu wo kolebu wonom no Hitman enye izo enye easy kra nipa ne yare ye de ni free baabi ene ye de ne ba ho nipa ne yare mo check no mo si ni moja so ate ni moja so ate nti ye nto moja na even kra ne ye de ni do hospital honom no ye de ni do hospital ho no ye se mpani ho a ye de ne beto so kolebu o ye se mpani ho a ye de me brother no ebeto so enti sadia ade se ye de ne to for manase ye de ne trase obi a waye week
oni moja a wa ye wika ye be mani moja no ade se pe baby de ne to Hitman ye beko ade se tueska anza no ma me bed ye tua 500 Ghana cedis 5 million titiska o any me say ye tua ya within 2 minutes aha ne mpa no kura na baako esi baby o yakwa kofa ba omo ko fa mpa de bai me na me ka kiro omo ko fa mpa de bai me by Hitman me di me way by hwe ade we ye den blood donor hwe Fafa brana me hwe eni baso famano uchi moja card ye de be ma o se watwi moja e de abo obi nti won so bia se unhu nipa bi yare ida so yire card na your Ministry of Health yes National Blood Transfusion Service exactly and to we no kire se we Obia we donor exactly watwi moja pain yes right so wahu na nipa ne yare ohia moja obedie di say me de me card ne kwai no o ma bot emoja na bi ni emoja na bi ni ho senka me no me dona no right se me de card ne kwa esese ye ma me huni pa so bi so atase for free omunjiska and so because of omu pesket omu yese blood ni bi ni ho ukuta card dia blood ni ho na mo ye boss kaso omu so okay se na ba ku bi kura she baby and omu nya bi o ema ye toye me na me ka kire o ye yi sika ne de ye nya bi toy na mom mikuta card no obi anhwe yanim enti me ba betu ankrofofo say omo ye na blood donation na be ye blood donation Hitman dabi asem no eso ma meka blood donation me ye blood donor me kuta card this is my card yes o ma tro se baby enti we kire se makodu baby mpo na mi hia moja o me ka kire mo say e bi ni ho ade se to mi hwa na ne na card na mo de man no e fa so be na wo so o kan hu se free fa Ministry of Health Blood Transfusion Service medase yo enso omunya bi e de by because of year 20 enti sa blood donation e wo so re anam ko blood donation fa so bia ni so e fa so bia ni so hwe no wan donate blood and fa mo bia because wu hia bia obi ma obi oton ade se oto wu hia bia beto ye ton yo nam ka kire wo obamwa kana wo no Kofi Hitman ozo kana wo no say Ghana pena ukiteska unya ade a wakoma so pe and very true Hitman me kana wo ye tu pe na me twa no short me kita ni nyina me kita videos ye the evidence enenam Hitman na me nim say sa eniame ye ekoso yi ejai but still a man for Ghana krom ha say omoye citizens Hitman chese because of party ntino o fi say o tumi sin obi ya o man we ma yete ya say ne party aba power into o fili say onu sa citizen e o tumi sin o man pani na ya to ne so aba so mra me den embe di yeso no onu fili say o party nti o tumi Hitman Anyaso Otium constituency ena NADMO director office omudi plywood nimdua akobo aden NADMO director new appointed NADMO director no ma appointing no omo rejecting no e wo grounds na say NDC aba power ya man position as NADMO director inti no mo mpene ena omudi ndua akobo bobo office on inti egusu te Ghana video no na so no live on our Facebook page DLFM 106.9 na ni party me Jimmy saying just a personal interest in tino nipo omo pese ye de ne to so no ya amfa sa nipa no adan ni oma fan no krampo no onye onfi constituency won mu onti ewie mu no ma appoint no and they have a problem with it who to me say president onu eyi ni nipa si wo say nipa we na emwo o man no onu no onim e na onim say we na beboa no enti we na betimi aye adwuma this is the man e na me pese oye de oye say adwuma we
Not just a mo party supporters. Enti mumu feel say nipa ni free constituency one into no. Momo rejecting our grounds. Enti why say you be appointing no? What's your mind we mu dwini say? Bibi nya wa dwini a. Anka ba dwini say. E won omudi we na omudi flyer abo ho no. E won omudi ndua na akobo director office. Which is very bad. Hitman, the second one here, Ghana Police Service. A moon nipa like ya form a dream or me police for police officers. Any citizens, how a relationship between citizens and any police service and I say a security service. Hitman, and also video or honum. Police officer na ko also okwa arrested ni suspect no. I mean nim problem no. So but video no that so no. Police officer akwa arrest the suspects on say uniform. Who say uniform mpo? Yeah bro. Na un say uniform. Na okwa arrest you bi. Na woni ne twi. Nipa ne holy, uswe holy nipa, oni ne twi. Who say uniform po, there is a problem. And the police officer na that so no. Yes. Or a police officer, according to source, no a police officer, I will say uniform. And I will say uniform, now who arrest nipa no. Even for your personal something, okita hanko fo. And what be good nipa nensa. And untira ne card bi aye. Oba be arrest no. See, we live in a country our own. And the police officer ni yaso ni musa. Yaso ni musa no. And on police officer nso so what so suspect ne kon. And on na echi. Hwapanta wo. No, this is serious. This is serious. This is a serious situation. Sammy, where you serious pa? Sammy. See, yen respect ye ho as citizens. Na yen for buoma police office. Na police officers so for buoma citizens. This is where mimi problem wo. Se o kwa ko arrest you Obia. Go in with your kind of things are ube here. There be o. Ziggy. Hwe. Utimi oba mi fi oba betimi ametimi aka kire se kona meba ye kind of saying office. Na se mamba. This is where force is applied. If you're not dependent, and depending on the kind of arrest. And you come with a restaurant. What you say? You come with a restaurant. We already mukrampo ekebi no odi o. Ekebi no odi no. And on one day pe kwa arrest no. Inti ye besre. There should be a relationship between you a security service. We should know how to go in and out with them. Na security service for no so mfa buoma citizens. Ukwa arrest you Obia. Go in with or required things are all there. Or they kwa arrest nipan. Say arrest warrant uniform. We show uniform. We a CID niya. O do card nam. Oba ba arrest nipan. Understandable. 106.9. It's my midmanuesi. Coffee me that say. Zambi, that's so be mo kakra. San same way no Kofi de no ne aposifo ne ntemu asem no. De ntia ma yedin kakra ne se asem no agime hu de si ye pote yankasa ene se de ensem no mu nkire mu no ene tina ma yedin ama me ntumi enka mu bi pote no ensem no si sa na aya na unya story nankasa ne se de si ye pote ne mu nkire mu na wo kan fi wahu ba bia obeka na yeden esie ntino se de awe na ye pintan sa no me nhye da nya case ne cry but one thing I know ni say police dey say even CID for no aya omomo men yesho so mo arrest omo no de wan hwehwe mu no mo de ekọ no mo mbe so mbe chuma be chum nti anya hwe ko officer de okọ akọchi obi a se wadi bone ana watu na mo bi anya even say won share police atade no kra na at least say wutumi issue wo card say me say me firi ha de krata asem say den de kire me card ni kire say me yosi mesisi right so what you say me that say ento police ne de na okoya arrest kra say wutumi de tuo kra kan ho anya say ba akofo kra ko ba akofo kra de wutumi ko hye ofi atade enko so okochi obi ebia na minim asem ne ye but ebia na onam
ebi na your officer na wonam no akoto bibi so na ebi opese wo kire ne mensem ebi a kra no unkuta la se ne obi wo ha obekire ne mensem so your officer ntie obetumi aye ho bibi handcuff be na ne kita no right 46 minutes after 7 106.9 and pay kanawu ya metie from brema ofre na fe mambo akonya de ekoso wo mpatam de ekoso wo my Ghana ofo sampani for 200 na mo a wo my betumi afane ntoma pefra na ma wo frɛ no eye 059340 6565 059340 6565 and pay kanawu wadwenkyere and say good morning. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for sorry. Hitman, me dey fool me say more dance my whole side. Afuma me ti wa no pay. Hitman brad we ni na meka kakra. He kolebu hor na me twibi. Na ochi omo san di uska o. Omo san di 50 cedi. Ubu sa say di enti na omo di 50 cedi. Omo say omo de ko hwete mo jale yare o ma fine. Utua wi a omo twi mo jale wi a. Hitman ya ma hwi. Obo say ya ma milo kakra sia bi si sia bi no ma ya ma say. Jenum na start from. If you want to go to Unsusu, be no control the beer, and no one saying Yanabaka. Sa make me work card maybe. And so be told, Mini Abaqua, ye didn't follow, or man can say who couldn't hear toy. Yes, man, dear Tiano. Yes, more been to us. Obin so trust. Good morning. Good morning, Brother. Yeah, Frasa. Yo, Tommy, and I pay Mokana woman me too. Yo, Edra, the bomber Basapa, because Odona Mocho radio, you whom physical Mocho. Not just Odona red, my eye. I'm in fact when I was in a child of body. It's ya, me mamma back for Germany. And it didn't demand it a while. It's ya, baby. And Kinlomo, or Tommy, what that Roma call Kana Usumame? Why? Okay. But your Kinlomo, on in the Juma, Jankama, almost you, Mate, but that's it. I think that Tommy are making the point. Good morning. Morning. Yeah, Frasa. Auntie Mary, Hitman. Auntie Mary, my meeting on a pale canoe. Hitman. The best me be Ghana and penny for say. So moko amanone no moko show mu ho yare a. Omu di sika to ho ansa ya show mu ana. So moko state of emergency ni wa abrochire ho no mu na. Ya ji omu sika ansa ya show mu ana. Ghana nko ana utimi ko hospital emergency. Ya beka ti fisika si ho ansa ya show. Ghana na enye ya maya na. Gold na omuton no diamond no bauxite no timbers ni we na omuton no mfa so na omunya ne ye chefa no wo he bro tiefo ni tibi di tua omuamanfo ka no ye chefa no wo he omu mfa ye chefa ne mmayen se si a wo ko hospital a ye se di hu di sikra to ho ansa ya show mi banya moto accident bi yedi moto wura ne prayer pipe so be so save me ba no nti moto wura ne prayer pa yedi ni kwa emergency e wo Lagos hospital for na ye bie no ye fi agi odi 2000 to once ya hwe no nipa ni hwini mu ni na nu nyina fi moja ye fi on for 2000 to ho ansa ya hwe no abadaye na ye bi swear ye na abadaye no wo he abadaye na yedi ma yensa so se ye be hwe ye nua se na ye be ti ahwe ye ho no owo he right mate I'll make you a point and pay. Good morning. Morning. Hitman Apple. Nyame adome ho ye pay for us. Nana mami ti wa no pay. Yeah, kona me bomba ba so for enrage mo here. Yeah, that's it. Amen. Me for sure. Friends, papa ka se yo fi esu magani. O ka sendi. Na me friends me bi say aban no eje no de. Contractor beka a won tuaye ba kono no ye ta su mi bu mo je se mi ye ke ni ma mi kuma ko wo reach hospital e si mo ja ne ho me ma mi ya be ma ko jam mo pele mo ko twen mo so ma ye sa ne fam to mo so me ntwe ma ye nye mi ya be ma ko jam ye twen mo ja no
ya chiri ya je bo mi na so me na me ji me ka ko to mo to ni ma nyoma di ma na ansa na me saka mi na back for which hospital ya di mo ja no ko wie ye no na mi na wo e yusu mo ja ma me na wo e yusu mo ja mi ni kuma ni kun yare ya ko ya de se mo ja na la de se sansa ji mo ja na bi se yo mo ja wa ha ya ma yen isi san ko to mo ja nti ya ko so ni ye ko lo bunku awo ko so wo mi ya Uye hemia odishedu. What is semia odishedu. Into the threat simply inform. Almost for me to hospital, almost for me to me, I said that's so capacity. You, Nana, yes, that's it. Good morning. Hitman. Yes, sir. Bibi aboko there. Nyami adum bache frose. What's the name Madina? What's the mamint you? Mamo abasudangi mapaho. Hitman. No kwani nyangupa ni me ura. Yeah. Ghana border no. Yes, sir, uni Ghana cardia. Untimi enura Ghana. Emra eden no. Me omo border no. Omo di 50 cedi. Uni Ghana cardia. Ya do 50 cedi anywhere uram. Wa badana ya do 50 cedi anywhere uram. Ani say ni jefo no. Any for no ba almost there. Our Ghana no. Aya class na atesi ni bi tisi via basis no. Ebi ni do mo ba Ghana o. Ebi ni load dom ba Ghana. Eti ana mo du border no so a. Aya ni ka ni to ana. Emura border o ma intercom ana. O my way. O my way. I see a tongue. You. Mate, Mr. Medase, good morning. Good morning, Hitman. Your first saying? Your friend Mama Sophia say about you my last stop. Mama meet you on the pay. And for me to tell my or papa. Okay. Na me a donor. Me work hard. Ne mum ni mwasia sema Ghana pa so ye donor na so yare and obusu ni bi yare. No ko pia yare sabia. Udo card tira ye bema moja. Sa bre no ye si ebi ni ho. Hey Ghana. Nyankupo ata suri o she sanko from this edge many na bako so me jaya o munjai onko pia manfo froso a na tere so mo feel comfortable ni ebe de ni siesie Ghana na nsa na Ghana aye Ghana oh efia Ghana ebe ye ni nyina sanyame nsem bye bye. Right, yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me bache frose. Iksimbada ako. Kwa kujiji droba mekaseferi kusiweji. Ukana uma minti wana pay. That's anapay. Anapay nyami shira mo papa hapa ni ajuma pambo mo Kristu. Ena omangana. Namenka mo pa. Meka teachers nasa mekakra. Deba sere bebri ni akamsu bebri. Sana nshira ba ko jeza mbi kanu. Obia nu obi otitine ni a onfa ochirechiri ni nsem. Na ya ko yesa atire fo no sebe ye mfa ni di ni obu ma won. Na hena nso no ka bia ma won. Ye benya education minister kakraka kese. All the odi kaka no odi kan no geni pe ni obi a kirade 4 months ago ana eboro saa. O ka asimbi wotua o kakra wo omanyimu e na ye den na atina wontua o kaye. Aso wonya kesi wo koye oye kira na nipa bi aka won anu atomete wonye kum efite yese Ghana no wan ye be srem penenfu bibiri wonipa bi na ogu bi awuka e na nese nyame ntwe waso na ya e dan den awunyi mbiri mu na so na obewu na obetwe waso nti ni o ka bi yeye ni otuo bi ke yeye no masa bo fa nse mu akwa mu na titafo wonto no wo so wonya kwanfo pepa e na adwene pa enkire ye ma na de na yen so yen ade na yen kwa ye ni ma manga na emfa ntama pem fura kan sha mo pa medas menso medase. Good morning. Good morning. Me bache frose. Babies kasa free fa. I'm the first special group. Mami to your babies. But I'm so happy about how me say. You see I Ghana card. But it's a Ghana card oh I see a Philippines state. I am ready. That's Ghana paying for. It's all Obia so Ghana card. But you are you see a Philippines state. No. Yes, I'm so much Ghana for you. Yo. Right, Martin Menso Medase. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Your first saying?
I said, maybe now be John because I put him on the set. Now, can I want to pay my too? Oh, you need baby Joe. You be swam a Ghana. Baby Joe. Oh my Ghana. Oh, baby Joe. You know you be swam a Ghana, de be a wife. Now you swam Ghana, Betty and Ka. Na Ghana, a be ye, Nampenny Fona. Any unquanquo for being a musician is a panapana. Our mobile run on the Omunyayo. Ombe je omunja na aburo ni sorry say one day pa. Let ombe je omunja. Right. Yo, me that set up. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Richard ni sapema. Rachel kana wana pay. Ano pay so me how park e ni say. Abada da no be fusu no. Or the car machine say di kwan eba the whole Ghana or the big ko be stamp it yanye. Amasama oba ha ye de wa ha. Na inso be to DJ Hitman. Uba ba isha mantama nso to a kwama fofia che gata kra enye bi e wo bagi it's a problem one is nso be to problem ke se pa so machine ni go ti ko kwama sama assembly is am kini na ho you got them ye just be bia so the sine last year dona machine ni by the sine uba ma sama assembly to na machine ni de go a e se dima se ko di no enko di so be to equal any problem. But you be 200 more. You be 200 more. You be 200 more. Right. Thank you so much for your contribution. Good morning. Farmer Hitman. Yeah, Fraser. Unya be me say ni mo kase fitama. Say do mami ti wa no pay. O se be to cha pa o to bi for committee fa na TSC. Ka chen se me so me je so pa. Ana pe bia o de kan bia radio station wa sha no normal. Committee market. The beef said the pa Hitman. Uni me say the whole word Ghana na etumi argument fun. Say ade ya wo dia na obi be yeso adwuma. Na wo say wo de 3%, oni de 100%. Anya Ghana pe. Me see Ghana mpanifo no bia no odwere Ghana fo ho, temabifo ho. Nanka o sa contract say ya wo kwan ma wa. Nanka contract ya san ya the years ada ho a ya de ya kwan. Ghana na Twitter contract so you the 5 years ya kwan e be wi na kwa 30 years Ghana pe o ma ye tima say politician e wo power crachi police politician e wo power crachi we in centroni e Ghana pe inti de be hu ano no de Ghana po e be hu ano no we are okay obi tipe wa som na no e ti se be da ba bo na no se wo kasa dodo yenya yankra kwan ma so man ye nyina bedi de o man bra no so ye nyina ye bere yo bate good morning. Yeah, good morning DJ Hitman. Yeah, first say but do nyami share people ni me de go ma me ti we me say inti da be pa na e be nya obi o be bua ahiafo akan asema amaye amaya ye tim ke say ye ni ma ahiafo baako e free school fees so e be si ye health issues ene ye kwan ya nam so ene ekwan ya be fa so anya timamufo ebetuma ha adan ama ya nwa atọ ya enti o mampani ben na e ba be boa ya ama ya ahiafo ntu ati o ma atọ o mu enti ya nwe na ahiafo ho kakra kra ugwo kan ya so wa ha instead of say be hwe ne ya boa ma timamufo ahiafo ho atọ o mu no na mbe bi ni ogidie pa se obi beba aba be di ahiafo atma ma o mu me do ase DJ Hitman yo me da se anopay good morning. Good morning. What you first say? Media champion. Champion, I mean, you kind of want to pay. Yo, master man, person making young, sir. Fine, so offer Kumas Council. Now we should track and Namso. Now we should load a guso. Let's also your as in load a wapan so bad, the Wɔhɔ, and Sana Chamako Bokena. Now we should send your more say, Yapanya. Yenteni for beyond conference. Meaning, sir, Kasakase, no, ye won ne maximum greater. I say, ye mano, never can. But what you shaka built me say, wait, ya, Kayidikoi, and ye normal. And so we trim more as in low days, no, by the Wɔhɔ and Odeko. Now, near Martin, say. So mudru bokin I bought and also no mubi bokina no more yinia manaso to the minimum and after the right
rate a ɛte sɛ ɔde wuram ɛkɔ Burkina. Okay. Nti ade na ɔman a yɛti mu yɛdi yɛn ho abrɔsa. Yo, mate. Sɛ kwa na ne to so mienu. Me pa cho. Mpɛsɛ mo yɛ ade bi ma me. Me too. Sɛ ya no. Nkwara na mo be wie school no. Sam ɔmo si sɛ PTA meeting so den ɔmo digi sika bi a ɛmfa ne kwan mu. Na set example ɛwɔ nifa. Okay. Yebetu hwana mama. Right. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning. Me patch your first say. Ohimana nani. Ohimama mean to you quick one. Ohimana nani. Ohimama mean to you. Me patch me chia oni abejo phone na. Uni Hitman me how we enketin kitchen Ghana. Hifa na ye kwe. Hitman. Uni say ubeko hospital. Asama making me a victim. I say only me a year. That's true. Na me more hospital even already so. Say obi oni pani shawrea serious I see a bear in the surgery. Oni sika. Obi ba buano. Enti no yemfa doctor Emma no paper was a Canadian say of the sign amaya who say I'm passing say na ye koye no. Man. Yeah, 1,000 and son a doctor. And you paper science, I'm my nippany say, fuck up, the other brown and change, sing. And she sent our 1,000 nipia and our on Mamona all first, and I say, oh, here more will be hospital. When you what or my queen. So what's our arena? So we'll call hospital, not as a woman is now, woman. Yamia mwawa ubi. Yo. Ya tosu mienu ni paucho. Yam borders no. Hitman, beye akra no Ghana grow way no. Minim se mo free officer ya mo si kromo a. Hwe ahofo a wo mo gu Ghana ha. Mami nkebi Togo, Benin for Burkina, Niger, Mali. Gwa wo ma di kro yi mo afa sesei no. Na yen safi a san kra de omo na wo mo to ni nyina esi adan san de san Ghana for ma yo ohima pharmacy ye brenti why me paucho de mami enye we me paucho wo hwe sa de we se yen Ghana card a ye se Ghana for ma na ye ya ma wo mo no woni mu say ni ka ofo ni Burkina ni we for na wo mu gu Mali for na wo mu gu Accra ha no media manini and also be we yi atre me oni panic as o say I wo ye Ghana ni den just for ye Ghana ni me crash me crackad wo mu gu kan si ni mokola ho ni o mu ni na majority no o mu wo Ghana card ni bi o enti me pa o cho say ni Ghana card na wo mo je no e ya hofo no particular na ye ma wo mu rock den enti me pa cho mpani function ni Hitman me pa cho masem yo mate me da sese wonso watumi afre busia yentimi fa call ni bie ma ha ani de besi coffee ye call quick one ye call Hitman ye beda Obia ase na Obia tie yen na me de happy birthday kese pa bema ye kan say ye ntafo bi ye from Mary Maronzi ene Mata Matonzi Mary Maronzi ni Mata Matonzi happy birthday kese nkomo mo pa nyame shrom no nyom kese we free Bismarck DLFM ya professional driver naked na do we buy naked me de mintimi nka wa ha nti ene Mary Maronzi ni Mata Matonzi nyame shram onyom kese amen yo opamwo Hitman me de manusi no na me kase Ghana Obia mpeska Ghana Obia mpeska because uniska wo Ghana ha na yare a wasem ye mobo eye me brother ya mekan ya twini moja wa boka wa collab ye be 1,000 be 1,500 wa boka almost getting to 10,000 and so oda so da hon mu enti no Obia mpeska ena Obia nso nya kwanya ontu free kromu a because Obi kan se bi se Ghana be yi me catch on ne me catch on ye ntu free kromu wana chichire man mai na Ghana ye chichire Ghana ne 68 years ana me boa Ghana yo ba anko atwa bra
Oba watwa bra oni ni wu be ye. Awon ni menopause mu entihwi ni wa ye Ghana na be ye nti omo ka se Ghana be ye no me no to nchia o pa bra ye to nchia se me papa o 50 acre land e wo Asante Achemagogo ye mfa nsi so se Ghana ye yi a fa bye Zambi Bra opam wo dem dina chia ye beda en listeners na se ya menhira wo bebre se da biada wo dem afidie ne gusu a eda DLFM na Ghana nde be ye na ebe ye na gina Ghana ni me ne wo so se ye ne na ma o ma ne se ya na me bo a aba no ha ma na ekoto ye jam pipi ne ndisi seben sansem hunu ni dia Ghana be ye that is the only problem ye ne na ye din sem hunu kuro no mu eye ne na ye di jam pipi ne ndisi fu akire dia Ghana be sesa enti ye nya o ma akire ye jai pe o ma no e be ko nanim right bra ko bra me sorry na me dia woda kese e ko e dia ma Florence Saki dodo abonam na ne se Lady Fresh o watakwa bompie so nene eya ho fedua na wodente no Nyankopon wo nhira no na ofeja no Florence na da so ono ene de na to Facebook no so nti ya ho fedua Florence Saki dido abom na ne se Lady Fresh o watakwa bompie so ene wa wodente Nyankopon wo nhira na otina ni mu fa nkyere o onfo mfra domo enkwa domo we firi wadan kasa wadamfo ndende abebroni a ono so ewo takwa bompie so nti ne happy birthday enkonfama Florence Saki adodo abom na ne se Lady Fresh bra kobra men sanso fa we ma wafa se bakon owo Mindford Central Region ne din de Letitia Ebre Dazi Letitia Ebre Dazi ene na woda Letitia daso Letitia na daso no ho fe yepa nti ene ho fe ene wa woda nti happy birthday enko enfa Yankopon nhira na onye okese firi wankasa wadamfo a ne din ede Sarash dodo wana ndi amode fe no ye Sarash na ne din pa sha daka ne mamiesi enti Yankopon ose Yankopon nhira no nyo kese onfa mfira domo enko adomu na de pa bia wasase we so ne bi emra ose mte happy birthday enko enfama Letitia Ebre Dazia wo Mindford right ya ko back some answer ne be kono once again yenda adofo a endra wo ba ye blood ne screening na course no health screening na course endra no titu no yenda yadwumawura ura Charles Kodwo Fosu ene mama Priscilla Fosu ase se wo bie kwan mu ma yetumi yesa dwumadie endra na fe yenda doctors a eba ye Anija Hospital hospital ena HMI so for by yes help Madaland International dey doctor kwaku ni mu ena pamfo be bo adwumadie yi pa na wo hwe koko na eba endra na Khadija Okanti special koko. Enyase mukuma after show you know you befa ho. After show na o se fa ho. Ndi Ghana ni bia pe koko papa to de yesre wono an ye kan fam ne mu de. On Galas International School. Me na me ka che o say o ye delivering so. To betumi ahwe na fe. Ndo bi odi bibia kan fo. E na fe so ba ko no. 27th instant chocolate drink no. Medical ne salimko akasa. Misre na da. Minister Minister for TFS o man nye brand ambassador ma na bia no pay o de etiwe sa no pay a wetwetwa bia o de atoso no nti ba ko bra nyamehira obia na ndra dwumadie ne konka ne kama diere bosom se ya no so wonim diere bosom wonim na fa ya cha omunya nyamehira obia ndra oba ye ntie for no mo ya de but mesrese I say tutuwa na ye hwe animu no wono mu ama eyesa enhye yenkura ne enti ye besre ebinumo buy pa because endra nipa be 114 plus ene buy na ye encourage but ne ye hwe animu se nkanya hwe kura enya be 250 ta ehwo ko na 500 mama wensu mesu meka se we akoye the maiden edition enti ne de nyina so moving forward no ye hwe animu se titru mu amota afre no yan huon enti medu am ho ya okakra Oma mata afre no ye huwon enti momra ye bibisa na munti na ye momra ene ndra so DLFM associations ni nyina dodo na mpanifo ne ba na ye nika pa Lavis die hard for Lavis ne House of Deal and afin so DL College Association for mu nyina ba ye kama
Richard Awe eno ankwane da me di hu no one on one a nice guy pa ya me hira no me tia no ene betire fo ni nyina ya kwa ba wonim se kwasi adan so Kumasi Asante Kotoko ene Heart to Folk e classical na moda ho ka o masem na sense ma me no gina stadium ye gina ho Asante Kotoko moda so ka o masem ye gina mudende pa tim ni mo magu ni nyina na football agu ya mudende ya kwa Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said, I can see a production team up. Ziggy B, Pajo Sammy B, or Pambo Baby Joe, Kofi Taylor, DJ Mario. You're from a Hitman. From a Black. Good morning. Enjoy your weekend and enjoy the rest of our program. Speak up. Na handa ona ka onga hiakio la ngono eni bi slote emi ni bibi baba o shiki triemi tan ma wie samla isa kenkle samla na chole commanding so periji no ni ji ona agba no ta ni ma fe